Assalamu alaikum jama julde. On nani ko Monsieur Ousmane Gawal ko yewti ko labbe. He tameta jama yaajini hakkil mon ki o sayi do non hewti ko faamu ton ko me wonon ko yewtude. Sina dum si fe'i do hande kadi aloyta importance hay si men yewtude parce que haray be wadi ko be faala ko sayi do urito ton gite mon e faamo fi hono me wodlani wo si tawi gouverneur jo bureau makko ko do États-Unis be darnata États-Unis fi ara bo fo be wata jawde ko mabe darna États-Unis be wada ko velo jawrata ha tawa yawe ko do bureau makko penale aranere nde deuxième jon o inni kanko Ousmane Gawal labe ton faani parce que mi do sukabe buyi no mo wonde der sala école be wada yewtoreji ko tawata ko fi innugol wuy à la nouvelle constitution parce que au référendum bi engagé do ko alpha konde wadono on o tawata kanko ko mamadi présente au candidat parce que c'est clair o inni kanko candidat de makko ko mamadi monsieur Bawri la même so inni si tay mamadi woni candidat kanko monsieur Bawri on ta candidat parce que haray déjà kanko groupe makko ko doyti gol mamadi dumbuya be utilisirte wona jonno gettore moƴƴa faamu ko mono ko yewtore si tawi on daraki faamu ɗon o sayro si ya feƴi référendum votama haray hande kadi komin yewtano on kon on yiyoy sattendeji mum ni fi honno faame moƴƴa komin wonon ko yewtore he ɗe balɗe on de arde ɗo miɗe tori Allah ɗo e septembre hewto taw hara ɓeeta on woodi ko yimi hara na haala fi goɗɗum go taw sina ɗum haray ko yiɗon wo ko no gandi fi muɗum konno minnata ɗum o kadi sa yehi hôpital haray docteur yo mara droit ƴantugol ma hay mbuuɗu ha o lannama ñawde ɓe ko penale joki ɗum ko ɗum droit hôpital kala e nder pays kala ɗum ko ɗum droit ara ko a yawpeti ñawdeɗa visite ɗo anda nawnare mande siyoɓa mbuuri made kono ko penale ɓe jokki he Gawal o mon no yide subhanallah ɓe ko yimɓe fenay ɓe ko ɓe fenata kon ayi ɓe feniyamo raɓɓiɗi yeyi ɓe feni ha Allah windino ɓe ko ɓe fenayɓe ɗiɗon jooɗi ɗo ɗo fitena ɓe billahi ɓe ko fenayɓe ni mamadi ɗum mbuya so wimo ko fanki tun mo andi ombutugol hunduko makko ndo inna wona e candidat ko jeyadi mawlanade wallahi kono si wattana lila waɗay o waɗay few kadi fi honno o waɗiran ɗum o yi déjà mo cuynude jamma on France 20 kadi yaltini déjà hay wontida e maɓɓe déjà par ce que o yi France ko yaltino goɗɗo vidéo ɓe andi ɓe humpitike nouvelle fonike men gue billoba ko hulɓini jonno ɓeɗon no yaltude imposana en goɗɗum fiwata en wowru ɓen noon en yawoye ha hande kadi ɓe okkoya en ko hirnoɗen hara en wawoyta hande kadi wowrude fi fonike men gue hay e plateau si invitoyama hande kadi ko darirten ko honno dardirten hoore meɗen aroyay ɗo ko leydi meɗen ha hara wallahi ko daroyten ko honno dardirten hoore meɗen naade haala kon fi fonike men gue par ce que a woli fi goɗɗo o sayde an wonɗa e jaam sayde wonɗa e sécurité sina ɗum awoyta ɗum annade fiw donc minata jamala guina on immoɗen hande kadi wakkilo ɗen se wakkilake o sayde on wiyeɗo Gawal o mon no yiɗi ɗo Alpha Bakary malaɗo e honorable Selou Bal ɓen ko fenay ɓe wonno yiɗi ɓe bawuren ɓe fop maɓɓe haɗi taw ɓe respecte parole maɓɓe 5 septembre ɗo ɓe on posande goɗɗum koɓe warbu goɗɗum gon non ɓenna ronke ñamde ɓe yinna kadi ɓe watta e goɗɗum gogal ko piiji samakalaji ni hey ɓe on yi déjà malaɗo o yeehi toon malal hay mo hersi déjà caméra ko filmata moy ɗum darinoɓe hanke dardi dictature on ɗo wadde ka leydi meɗen inni non jeunesse on ko waɗete kon ko axe dariɓe in non ko feƴi kon géré kore duwaka ɓe yeggita ɗum ɗum fo yimɓe capanɗe 9 ko maayi nde wotere kikiɗe goto jamanu jooɗi inna kamɓe ko ma ɓe imposane en goɗɗum go mamadi ɗum waɗo na probléme na samakala tum de ɗum par ce que mo andi mo mari probléme monnaɗo ko nationalité kadi France o jogiti o renonce nationalité mene men ɗaɓɓitiɗi resaji ha laɓani men poste jama onon so on haɓata arede yewte ñande be ñande mene men haɓay par ce que minen andande kadi ko droit kon koye peuple guino fop immo ton habboro neɗɗo goto tun immoɗe daro ɗon darto ɗon leydi nin ko leydi meɗen Gawal no neɗɗo non si tawi bofojo falama ƴawde ko bureau gouverneur jon ko dow tal ko maɓe waɗanamo lawota vélo makko ko ƴawa ha dow ton on no vélo ƴawirta dow étage mamoto ƴawirta dow étage na feetere fenade noon daroɗe ɗo ombiton guite mon ɓe imposani en ɗo ko hunde hulɓinide aroye noon ha taw ko ma peut être kono dandirte hoore men Allah newnan en ɓe yiɓe ɓe on ɗen yiide yeeso men ɗo feƴƴa e dow jaam